Dobar uvod za sledeću priču. Naime, šansu za samostalniji život osobama sa smetnjama u razvoju, deci bez roditeljskog staranja i žrtvama trgovine ljudima daje i usluga stanovanje uz podršku. Kod nas postoji, ali je među najslabije razvijenima u sistemu socijalne zaštite. Prema podacima Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, prošle godine uslugu su koristila 32 korisnika, a potrebe su znatno veće. I lepo se slažemo, družimo, pomažemo se jednim drugima. Budu tu neke čarke i varke, ali dobro, koji kod svakog. Život kao u svakoj drugoj porodici. To je jedna od osnovnih ideja zajedničkog stanovanja uz svakodnevni nadzor i pomoć stručnih lica. Za osobe sa invaliditetom usluga je dostupna u Kuli, Bogatiću, Šapcu i Pančevu, gde već skoro 2 decenije nudi udruženje Na pola puta. Iako u stan mogu da pređu već sa 15 godina, ljudi sa smetnjama uslugu najčešće koriste u odraslom dobu. A za njihove roditelje često je to jedina nada da će biti zbrinuti kada njih više ne bude. I iz našeg ugla jedino rešenje koje ima smisla i koje nekako zapravo omogućava očuvanje dostojanstva. Imaju mogućnost da svoj život nastave u lokalnoj zajednici u kojoj su odrasli, da nastave život u otvorenoj sredini, dakle da ne nastave život u institucionalnom smeštaju, omogućava im da žive kvalitetno. Zdrav i kvalitetan život i za decu bez roditeljskog staranja cilj je onih koji sa njima rade u sistemu alternativne brige, odnosno u domovima i hraniteljskim porodicama. Stanovanje uz podršku vide kao dobar korak ka samostalnom životu i način da uz pomoć savetnika prevaziđu česte krize i izazove. Neophodno je da nauče da brinu o sebi, o higijeni, da nađu posao i pristupe mu odgovorno. Raspolaganje novca je isto vrlo važna stavka, jer vrlo često oni kada izađu iz doma apsolutno nemaju tu naviku, pogotovo u domu imaju nekako da sve dolazi neznano otkud, i ne zna se koliko košta, nego se samo traži, a kada su samostalni, onda moraju da nauče koliko sve košta u prodavnici, kako se plaća struja, voda i tako dalje. Od oko 100 mladih koji godišnje izlaze iz sistema alternativne brige, najmanje četvrtini neophodan je ovakav vid podrške. Podaci su humanitarne organizacije ADRA. Kuću namenjenu za smeštaj 9 mladih otvorili su prošle godine u Borči. Međutim, i dalje je prazna jer je proces dobijanja licence za rad kompleksan. Naša usluga se tretira kao i usluga socijalne zaštite za stara lica, preko 200 korisnika, gde zaista moraju ti uslovi bezbednosti biti maksimalno pooštreni. Kod nas to nema potrebe i stručna lica u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja se slažu da mora da se promeni pravilnik da bi se omogućilo pružanje usluge. Tom kategorizacijom koja je nama dodeljena, a to je druga kategorizacija, ona nas približava negde institucionalnom smeštaju. Što znači da je predviđeno da mi imamo 24-časovni nadzor, veći broj zaposlenih. Ova usluga potpada pod usluge za samostalni život. I negde tom kategorizacijom se obesmišljava sam koncept usluge. Međutim, rešenje je na pomolu. Sa radom je počela radna grupa koja treba da osmisli predlog izmene pravilnika o minimalnim standardima za pružanje usluge stanovanja uz podršku. Upućeni kažu, ideja je da se usluga preciznije definiše i dođe do rešenja kako bi više korisnika iz različitih kategorija moglo da je koristi.